Bizde bugün zor beyram. Tatarstan Respublikasından bir maşina kitap kildi. Şunday eybet kitaplar, Elif Ba, Edebi Uku, Tatar Tili, Motor Edebiyat kitapları ne? Bilesizmi, bu şunday zor baylık. Indi Tatarstan Respublikasına, hükümetke, Tatarstan Мәгариф Министрлыгына, bütün Dünya Tatar Kongresine şın көңілден рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Milli kitapxanaga шулай ук. Bu kitaplarның күп өлеше татар авылларындагы мәктәпләргә китәчәк. 1000 kitapны бирәчәк без милләтара kitapxanaga, kitapxanalarның konkursunda катнашкан kitapxanalarga өләшү өчен һәм инде bir ne kadar kitaplar bizning mında daimi vakillikte kelgan o'quvchilarga ülüşür için edebi fondni to'llandıracak. Bek zo'r rahmat aytasi kelar bizning tugan respublikamizga.